ke channel saya, guys. Di sini saya mau review saja motif standar harian. Standar ini main variasi titik itu oleh Agia ya. Oh, tak jelas no spesifikasinya, guys. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and each baby keep me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me, tie me. Fall at my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so baby it's useless. So don't try, 'cause you'll end up losing it. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. Untuk aliran motifnya ini
belakang ini bikin sendiri. ya standar ini. Waduh, standar. Ini guys, standar dimodif kayak gini guys. Ya punyanya motor tua ini. Iya. Bagus mas ya. Terus itu pakai apa ya mas? Underbone ini. Brembo, Fastback, apa itu? Ini Fastback mas. Ono Fastback. Ya lihat ini. Dapat hadiah ini mas. Fastback mas. Hadiah lagi pak. Iya. Ini semua motor ini dapat hadiah ini. Mana ini? Ini belakang ini pakai apa? Masih standar mas. Saya Scarlett. Standar. Anjay, Scarlett cu. Ngecat ini mas. Ini punya teman saya ikut ngecat gratisan nih mas. Waduh, gratisan mas. Apa ini mas? Ayo deh. Ini ya, digosok ini ya. Apa mas? Glowing. Gosok glowing. Pakai visual. Buka dikai anu. Apa jenenge sing gawe ukti? Kertas gosok aja. Untuk apa ini? Oil cooler. Pakai apa? Mana? Oil cooler. Oh itu dingin ini punyanya tetangga mas. Yang punya ternak. Ini bukan anak. Iya. This reality, symphony by your side, unity. My energy, my guiding light, we are unity. Review dari kami apabila nggak jelas ini mohon maaf karena ini aliran sesat ya. Untuk lanjutnya saya mau review apa ya, review apa mana gampang guys, mau tak boleh no motor modifan mana guys, tak review nggak jelas mana guys, oke?